Wayqi panaykuna maymunasqa. Wayqaykuna panaykuna qhawarisunchis kay p'unchay sumaq kay expectativa y paciencia. Qhawaritaq suyakuywan. Ishkay kay dos claves para de esperar, dice, ¿no? Dos claves, dos secretos. Ishkaynin kushka porin. Expectativa nesqa, paciencia wan. Muy bien. Qallarinanchispaq mashkharisunchis kay Romanos pusaq t'aqayninta chunka esquniyuq ch'ikunmanta wichayman wayqipanaykuna. Pero taytaysmanta mañaruqsunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, gracias taytay. Kay wawaykikunata may sumaqta qan bendici taytay. Waqmanta qanwan tupayuyku, qanwan qallarisaqku, qanmanta mañarukuyku, qan yachichiwayku. Qan taytay may sumaqta umaykuman sunquykuman parlapayamuayku, kay qillqayki ukhumanta. Gracias papá. Tiempo peraq kashayku, kunan papá yachichiwayku. Chillata mañarukuyku, ancha munakuq Santo Jesucristo. Qollanayki sutinpi. Amén, Señor. Expectativa y paciencia. Dos claves para la espera. Ishkay clave nesqa suyanapaq. Romanos parlan ainata. Haqay creación suyan. Kay profundo munakuywan, sumaq munakuywan. Taytanchispaq wawankunata. Paykuna rikhurinankupaq. Ishkay chunka kinsayuq ch'ikunpa hinata parlan. Imana paykunallatachu. Sino que también noqanchista. Pikunachus primicia nesqa Espíritu Santo chaskiqkuna. Paykuna. Pikunachus suyanchis noqanchis ukhunchispi. Taytanchis. Kay cuerpo cambiana paykunata. Si noqanchis suyanchis manarikusqanchista, paciencia nisqawanmi suyananchis nispa. Kaypinin kay creación, kay mundo kamaresqa, suyan kay hatun anhelo nisqawan, kay taytanchispaq wawankuna revelasqa kananpaq, rikusqa kananpaq. Revelasqa mana palashan kay escapaymantachu ni pay contra sayriqkunamantachu, sino rikusqa kananmanta. Revelasqa, rikusqa, rikurinanmanta parlashan. Kay mundo verdaderamente tukukapushanña wayqipanaykuna. Kay mundo tukukuypaq tukukuyninpi tarikushan. Fin del tiempo del fin. Yapan kay señalkuna cumplikunña. Yapan kay profeciapi palasqankuna cumplikunña, kashanña. Jesucristo yayanchis wayqipanaykuna kutimushanña noqanchirayku, qanrayku, noqarayku. Kay tukukuy tiempupillataqsi wayqipanaykuna kay awqa Satanás más kallpawan. Más fuerza nisqawan sayarinqa. A tal punto que tentación kunata apamunqa hasta escogesqa taytanchispaq ñannin puriq escogesqakunata fracasachinqa. Pero mana logranqachu wayqipanaykuna. Kay mundo suyashan con profundo anhelo. Imata kay profundo anhelo. Mira. Noqayku chikucha kaqtiyku tayta mamayku o taytayku mamayku puriq karan llaqtata. A veces normalmente karan domingonkunapi hinata, fin de semana nisqapi. Paykunaq kutimuyninkuta noqayku suyakurayku profundo anhelo nisqawan. A veces lugar karan senqa nisqa patachapi karan loma patachapi. Chaymanta rikukuran ñan, kaymanta pacha. Caro mantañan. Chay lomachaman seqaq kayku wawakuna chikuchakuna hawashayku chaymanta mamayku papayku ukhurimunanta hamunanta.
Porque hamuqtinku paykunawan kushka hamurant'anta imaymana cosaskuna mikhuykuna mishk'ikuna hatun kusikuy karan waqay karan profundo anhelo. Mira, kay mundo creación llapan kay kamasqakuna suyashan hatun anhelo nisqawan taytanchispaq wawankuna ukhurimunankuta, taytanchispaq angelninkuna taytanchispaq wawan ukhurimunanta. Hinaspa nillantaq ama llakikuychischu, ama preocupakuychischu nin ahinata taytanchis. Imaynach suq warmi unquq kashan. Hinaspa wachakunan patakama nanaywan llakisqa pay, waqaspa qaparispa nanayrayku hasta wawa hamunankama. Wawa hamuqtintaq kusikuy qallarin, llapan nanaynin chinkaripun. Ahinan Jesucristo yayanchis kutimuqtinqa kanqa nispanin. Nillantaq mas haqaychapi imanispanin. Ima sumaqtan qankuna kay munduta, kay tiemputa yachankichis tiempoq puriyninta. Phuyu chakamushan, yana phuyu hamushan hinaspaninkichis para hamushan ichiqayta paran. Qankunataqchu kay tiemputa yachankichis, reparankichis, imanataqchu kay tukukuy tiempota cuentata hukunkichis nispanin. Imaymana taytanchispaq kay Mateo ishkay chunka tawayuq parlasqan kay tukukuy tiempomanta cumplikuña. Mana pipis maypis ninmanñachu manan nispa. Cumplikuña. Solo que noqanchis a veces manaraq pascha purishanchischu, predikashanchischu imaynan pay munasqanma hina. Pero kay mundo kamarisqan suyashanña haqay anhelo nisqawan Jesucristo yayanchis kutimunanta. Chay patamanta nin mana paykunallachu, sino llapanchis. Pikunachos, los pikunachos, primicia del Espíritu nisqa chaskiqkuna, suspiramos noqanchis ukhupi, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Parece que oqa Satanás masta umalliqkunata prueba manchuran. Masta hermano kunata tentación tachuran. Masta más probasqa. Masta chiqnikuanchis. Suspirando. Imata kay suspiray. Hayk'aq chayta nirunchis. Imatapas pensarukuqtinchis, imatapas llakirukuqtinchis. Ima injusticiapis kan chayrayku a veces chaykunata nirunchis, suspiranchis. Yuashankichis manachu apóstol Pedro Silaspi ankaranku cárcelman churasqa. Y lejos que paykuna llakimanta, waqaymanta, paykuna takiranku, alabaranku. Y mana paykunata ahina maquillankumantachu apayaranku cárcelman, sino soqayunku, y mi manata yawarta, nanaywan. Pero mana paykuna chaypi, quejakunkuchu ni maytachu imatachu ruanku, sino taquinco, alabanco. Y siempre chaykashan, llapan Bibliapi chaykashan, José. Jasemanta paita tumpayunku, hinaspan cárcelman churayunku. Jasemanta, mana ima rosqanmanta. Imataq paypan huchankama, mana imapis kanchu.
ayqicusqan pitaq ay mana ayqikunmanchu si kikins nin ayqiquy huchamantaqa nishantaqa mana cárcel ocupe pay felizchu karan porque ishkay tanto coperos como panaderos musqukusqanta riki pay yacharuspa verdaderamente panadero warkusqa kapun pero cooperotaq kay vino haywaqtaq reyman faraonman vino haywaqtaq kutipun cargonman hinaspa nin chayta kutipuqtiykitaq chaytaq ruwaqtinqa chay p'unchay chayamuqtinqa yuwariway nuqamanta nispa pay mañarukun pay mañarukun mana pay felizchu kashan chay cárcel ukhupi nuqanchis kay mundupi kawsashanchis purishanchis mana imamanpis hap'ipakusunmanchu mana imamanpis cuerpunchista watasunmanchu materialman nishani hallp'aman chaqraman sach'aman carroman wasiman negocioman trabajoman porque nuqanchis kanchis kay pachapi pasajero nuqanchis kanchis kaypi forastero extranjero pasadallapin kashanchis nuqayku kayta pastor distrital nisqakuna yachayku claro siempre nuqa chayta nini nuqayku sapa p'unchay mochilayuq kashayku sapa p'unchay negociota ruwaykuchu mana hallp'ata rantiykuchu mana imatapis vendiykuchu mana yaqapascha ima hermanokuna necesitasqan himnario biblia pero mana huk pastorta qankuna rikuwaqchischu maderatas vendishan hallp'atas vendishan carrotas vendimushan rantimushansi mana chaykuna kanchu porque nuqayku kayku mayqin distritupi kayku chaypis pasajero nuqanchis kaypi wayqipanaykuna pasajeroyan kanchis kay pachapi y kaqninchis-kunari a veces kayta mana comprendinchischu llapanchis imataq mayordomo kay kunan kashanraqchus manañachus mayordomokuna kanchus manañachus pero ñawpaq karan nuqapis rikuraniraq chayta hacendado runakuna haqay tiempo mana karanchu carro kunan hina mana karanchu kunan hina viajay Arequipaman Limaman rato mira kunan Cuscumanta avionpi Limaman una hora hinachuna kashan pero ñawpaq chakipi 15 killa purina karan tawa killa purina karan kushkan wata purina karan killantin chumbi willkaskunamanta chakipi Cuscuma hamuranku 15 p'unchay tawa p'unchay chakipi wayqipanaykuna mana ni Cuscumanpis chayamurankuchu sino may cantukunallaman haqay patakunallaman hamuranku mira kunan rato maymanpis chayarunchis haqay tiempo ñawpaq niraypi karan hacendado nisqakuna paykuna puriranku Arequipata 15 killa tawa killa suqta killa hasta wata haqay campopi piquedamoran mayordomonko hacendados kamaqninko pay encargado karan ima tiempopin chaqra ruwakunan karan ima tiempopin mayqin wakan kashan chichu imaynan kashan cebadakuna imaynan kashan unuwan pin regamonqa pin kayta kay tarpuy qallarinanpaq imatan wakata pin ñak'anqa ovejata pin ñak'anqa mana karanchu celular mana karanchu teléfono computadorakuna dueñota wahanapaq entonces mayordomo chaytaqa ruwanan si mayqin wakaña urmayoron o accidentarokun mayordomo decidiran pay wañunanpaq o nak'arapunankupaq dueños chayamuqtinqa payña willayoran kaymi pasaran haqaymi pasaran chay suqta killapi qanchis killapi watapi
Picaran dueño chay haciendapi, mayordomo. Paella macanacoran sapapunchay. Paella tomaran kay decisión nescata sapapunchay. Dueño chayamochten cuenta yataña coran paeja, ni huillaraña kainan. Hueqepanaykuna. Manapaschakunan noqanchis llank'anchischu mayqin hacendadopaq, manapaschakan llank'ankichu. Ni riqsinkipas ni yachankipaschu. Pero noqanisaykikunam taytanchis sutinpi wayqiy. Qanwan noqawan kanchis mayordomollan wayqipanaykuna. Manan noqanchispaq kanchu imapas. Paymi dueño legítimoqa wayqipanaykuna. Kaypinin, y no solo ellos, imana paykunallachu, noqanchispas chaskiqkuna primicia del Espíritu, suspiranchisme noqanchis ukupi, suyaspa kay adopcionta chaskita suyaspa, kay redención nisqa cuerpunchismanta. Apóstol Pablo pasan y me imana, porque pay escribishan romanos kunama, y me imana periodo nescata, fase nescata pasan vidampe. Si yachanquichis más o menos, comprendenquichis, y naspa Pablo parlachan 15 clase manta más o menos. Noqa munasqa ruaytan mana ruanichu, mana munasqaytataq ruani. Más o menos chayta parlachan pay. Y siempre parlashan que aycha fruto nesqamanta, aycha munasqanmanta. Paynin imata kay aycha munan, yullakuyta, chiqnikuyta, resentikuyta. Imata kay aycha munan, imana adulterio nesqata. Imata kay aycha munan, todo contrario, tosoyta, imana machayta, chiqnikuyta. Chaymi chay aychaq fruto de la carne. Kallantaq kay espíritu purinin, munakuy, kusikuy, tranquilo pazpe purikuy, pacienciawan suyakuy, munakuywan gozo, benignidad. Manapita tumpashaspa, manapita calumniashaspa, bondad, munaita puri contestakuita, munaita purikuita, disculpawan purikuita recurso en kaqtenqa, mansedumbre, templanza, taytanchispi iñita, fe, pureza. ¡Qué maravilla! Y ishkaynin kay fruto, Pablo palasqanta noqa repetishani. Ishkaynin kay fruto chocan maqanakun. Ishkaynin hoqmunan hoqta. Kaypi nishan noqanchis suyashanchis kay redención de nuestro cuerpo. Y marayko taytanchis Moisés taytanchis neran, rikuyta munayki qanta iman suteyki. Y Moisés neran manan rikuanki manchu, porque si rikuanki chayqa wañunki. Y marayko. Porque manan kay huchasapa cuerpo wayqipanaykuna aguantan manchon Diospaq presencianta. Polvo hinacha desaparecenman. Pero punchai. Redimisqa kasunchis, punchai, kay cuerpunchis kanqa, transformasqa. Misterio wayqipanaykuna. Entonces taytanchis tarikusunchis uyawan. Parlasunchis paywan uyawan. Imaynan kanqa wayqipanaykuna. Aynari mayllatan noqapis uyaripakune. Adán Dioswan parlaran uya. Huchaman urmayosqan patamanta pay manaña rimanchu uya.
sino pakakuspa karomanta. Porque hatun yachayniyuq karan Dioswan parlanampaq. Chaymanta Dioswan mana pipis parlañachu uya. Aunque Moisés manta parlan, pero mana legítimamente hecho, sino pasas añapaq nikita, nespa wasanta rikuron, nespa muchunta más o menos rikuron nespanin. Punche kay cuerpunchis redimisqa kanqa hina, Adán hina yachayniyuq kapusunchis. Y paywan parlasunchis. Mana ni inti nisitanchiñachu porque paymi inti kanqa nispanin. Quedaga kay sierva del Señor, el linaje de Huayllan parlan. Jatonce cielope mesa kanqa. Jatonce caromantas kanqa cielope mesa. Y último petiaxe. Taytanchisuan parlanqa kay pipis tiashan mahina. Chimpanchis pipis tiashan mahina. Yapanchis o huch'uymis llapipis kachasuma aynas kasun yapanchis. Imina kanqa. Chaymanta nillantaj. Kansi huk mundukuna mana huchaman urmayuq. Mana huchaman urmayuq. Porque kay awqa Satanasqa wich'uchikumuran cielomanta hinaspa. Manari kay payqa. Kay manchu primero hamuran. Chay mundukunaman haykuspa pero chaypiqa paykuna riqsirapunku pin pay. Kaymi ángel rebelde nespas chaypiqa mana kasunkuchu. Pero kayman haykurumuspa recién Adán Eva kamarisqa kashasqa. Hinaspa pay aprovecharukun. Q'utuspa, yuyakuspa. Porque payqa tayta yuyakuymanta tayta. Yuyakuypaq taytan payqa. Hinaspas wayqipanaykuna chay mundukunaqa manas huchata riqsinkuchu. Nuqallanchis riqsinchis huchataqa kay mundupi kaqkunalla huchataqa riqsinku. Nuqanchis chayman purispaqa willasunsi, predicasunsi, michihinas umalliqkuna hinas willasunsi paykunataqsi uyariwasun iminan kasqan chayta. Hayk'aq cuerpunchis redemisqa kaqtin. Chay primer consejo. Ishkay consejo, segundo consejo kashan kaypi. Pero si nuqanchis suyasunchis mana rikusqanchista, paciencia nisqawan suyasunchis. Paciencia. Ama qunqaychu kay primer amor nisqata. Yuwashanki kan bautizakusqayki p'unchayta. Yuwashanki kan taytanchis iminatan tarisuranki chayta. Tarirasunki chayta kan yuwashanki. Chaymanta kan qallariranki predikayta puriyta wichayman orayman hatunman huch'uyman kantuman puririranki tuta p'unchay atispa mana atispa chakipi carrupi pasajian mana pasajian yuwashanki. A veces chayta tukuruchinchis, chayta pantarunchis, a veces chayta upakaruchinchis, a veces chayta tutayaruchinchis. Y a veces huch'uy problema kunallawan iglesiapi nirowan chayta haqayta ama kayta uqarichu ama kayta hayta hap'ichischu ama kayta uqarichischu kayta qan khaynan kashanki haqaynan kashanki, o sea, a veces huch'uy cosas kunallamanta paymi nirowan pay nuqa siempre chayta palaruni mira. Porque nuqanchis mana runatachu qhawananchis primero. Mana runa masiykitachu qhawanayki. Pero haqay hermano kayna. Trigo cizaña. Iglesiapiq kash. Ishkayninku kushka wiñashanku. Pero huk p'unchay kay dueño hamuspa kuchunqa. Trigota hukllaruman aklarenqa. Cizañatataq hukllaruman aklarenqa. Kanasqa kananpaq. Siempre nuqa
tapuyukuni kayta siempre parlani kayta wayqiypanay. Hayk'akuti qanta carcelman churasunkiku. Hayk'akuti qanta evangelio rayku suqasunkiku. Toqhatsunkiku, porlakusunkiku. Hatun k'aspita crusta q'epichisunkiku. Hayk'akuti. Hayk'akuti ishkay kinsa villa puntawan qanta ayna acerowan, ayna fierro nisqawan, bronce nisqawan suq'asunkiku. Mana. Siempre chayta qhawarinayki qan. Mana kanchu razón iglesia ukhupi qan iglesia saqinaykipaq. Mana kanchu. Chaypanta niyantaq kay Lucas chunka ishkayniyuqpi unayta. Kusisamiyuqmi haqay siervo pitach taytanchis kutimuspaqa tarinqa llank'ashaqta. Chiqaytan kayta nini. Noqan payta churayusaq alto pataman. Llapan munay sumaqta. Pero si kay siervoy ninqa sonqonpi. Hamusha tardashanraqmi señor ni kutimunanpaq. Ichaypi pantayonqa, malman puriyonqa. Mikhuyman, tomayman, machaykunaman pasayonqa. Hamunqan kay taytanchis. Hinaspa kay siervota. Oqlarumanmi t'aqayonqa. Hinaspan payta castiganqa. Hinaspa churayonqa infiel kunawan. Fieles. Solo los fieles entrarán al reino de los cielos. Yanqa llamanaynaqa. Los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos, los cobardes no entrarán. Wayqiypanay. Fiel purikosun taytanchiswan sapa p'unchay. Taytanchiswan fiel kayta munanki. Taytanchispaq cieloman punkunta haykuyta munanki kusikuspa. Kunanqa chakimanta churayuki wayqiypanay. Hinaspa fiel kasunchis cuerponchiswan, tiemponchiswan, templonchiswan, diezmo ofrenda qolqinchiswan, fiel purikusunchis. Chakimanta churayakuspa kunanqa taytaysmanta mañarakusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku. Chiqaytan papa suyakusaqku qanta. Chiqaytataqmi qanpaq sutiykita predikasaqku. Bendici kay wawaykikunata munayta sumaqta sutimanta suti. Waqaycha wayku ima tentación mantapis. Y kallpatataq quwayku ñawpaqman purinaykuma. Chayatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo. Qullanayki sutinpi. Amén, Señor.